प्रधानमंत्री आयुष्मान बांसो स्कीम पेन लोंगरियांग कांगपी कचुबुची रेशन कार्ड के दो अमुलुक अटुमाफान सिका लाख फो अकेजoi atangka pipon bobusi Assam Chief Minister Chichakpon लोंगरियांग कांगपी रादाफान एसोन केनांग सोदा बेरता आरजुइकथा सुरिहिनी राइंग कोय राके थमानिंकान के चेंगसिया दोनरि कांगपू आरकोय निफाई इसी पेन लोंगरियांग कांगपी रादाफान सिका लाख फो अटangka kapajir pon alamchak Chief Minister pangdakpon Bangso tangka komada tumsi longji malapen koson pensi longji ma labangso puthak karbiang long life pen pininang lituma phan klar daga birta nang pachini pon ikpo Bangso sikalak pho tangka akejoi pensi pipon po Chief Minister ka chakalam thea tengke Bangso tangka ke longdun ikji atum lake ration card ke do anutin card holder atumsi long ikpo Ration card ka velak hokke bamulo atuma phan chiklo jon throga porang bong ration card lapen akejoi asang pipon po Sika lakh pho atangka nangli kilong ikji lake प्रधानमंत्री आयुष्मान पेंसी पीपन को चिकलो जन थ्रोगांग बong goreng kawe abang thulapen abang phiatuma phan chukawam mu awar sai pangni pon ikko labang solam the thedung ka chakpon lake Chief Minister Sharma pen labang solam chak kachi pupona hut Union Home Minister Amit Shah ta chetongdut puthot kenang soda birta arjuik tha non ke bangji ar koya chiklo nifai isi pen longri era ratuma phan sika lakh pho atangka ke joy pen kapajir ponji lam the longpon bangso kapajir ponji scheme amen lake प्रधानमंत्री आयुष्मान पुसी birta rigdun long ration card kawe longri angkang pera da phan chiklo jon throga porang bong ration card pajir pon ko asong bong ake joy pen sang pipon ko News Desk report Karbiang Home Life